Zdravo svima. Danas ću vam pokazati kako da igrate 8 ball pool. Kako da igrate 8 ball pool. Na neki, kao recimo, najbolji način. Prvo treba da vidite kako ih najbolje razbiti. Ja sam otkrio ovaj način i stvarno mi je najbolji. Evo vidite. Stalno mora da uđe bar jedna loptica. Odnosno stalno ubacim bar jednu. Izvinite na ovim greškama što ćete me čekati, ali šta ću? Ovo što promašim mi se često dešava i ovo je samo da vam kažem, nikada nemojte zatezati do kraja, već malo vidite koliko vam je dovoljno da uđe loptica i to je to, odnosno da ubacite lopticu. Evo i on, sada će i on, uskoro će i on promašiti, jer stvarno nije dobro igrati ovako. Ovako treba, kao što vidite. Stalno morate ubaciti bar jednu ako igrate polako i smireno. Ni bela ne ide, ne možete ni belu ubaciti gdje hoćete, ni ništa. Kada igraju ljudi brzo i kada nisu mirni. To je to, vidimo u sljedećem klipu, lajkujte, subscribeujte, hvala.